إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ಅದಲ್ಗಣ ದೆಂ ವಾಹಗದಕಂ ಒತಿ ನಮಾದುಗೆ ಶರ್ತೋಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಔರ ನಿವಾಕರುಮಗೆ ಶರ್ತ ಬೇಗತು ಏಕಮಕ ಮೇದ ಹಮೇಕನಿ ಮಿ ಮೌದುಆ ಬಿದನೆ ಔರ ನಿವಾಕರುಮಗೆ ಶರ್ತ ಬೇಗತು ಏಕೆ ಫಿಕ್ಹಿ ತಫ್ಸೀಲ್ ನುಗಸ್ ಹಮೇಕನಿ ಎ ತಫ್ಸೀಲ್ ದಿಮಟ್ಟಕ ತಂ ಹೋದುಮ ಗೊತು ಎಚ್ಚದನ್ನ ಫಳಗನ್ ನಿಮಾಲನ ಅದ ನಮಾದುಗೆ ಶರ್ತೋಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಶರ್ತ ನಮಾದ್ ಸಹವ ಮಟ್ಟಕ ಶರ್ತ ಎ ನಮಾದ್ ಕುರಾಮಿಹ ಎನಗೆ ಔರ ನಿವಾಕರುಗೆ ಹೊರೆ ನಮಾದ್ ಕುರುಂ එනමස් මිගමානි කිනුම් ෆරිකාවස් ඉත්තරාර්ග حالت නූගතක ඉඛතියාර්ග حالت ගාවා මීහා තනවස්කමග حالت ගාවා මීහා එන හැම එකනි අවරයකම් ගා මෙහෙමනේ බා ખાસක ෆිරහෙනුගේ හැම එකනි අවරකම් ගා මෙහෙමනේ බා නිමා කොල්ලාෆ දෙන් හෂිගන් හුස් ගියා පාට්ටාගේ නමාත් කුරීමා ඒ නමාත් ඒ එම්ම රංගල ගත හේගුත් කරවන්න නමාදකේ එගොත කොසෙනනෝ ಅದಲ್ಗಣ ಮೀಗ ತಫ್ಸೀಲ ಫಿಕ್ಹಿ ತಫ್ಸೀಲ ದಾರುಗ ಎಂಗೇನೆ ಹಕೀಕತುಗ ನಮಾದ್ ಕುರಾಯಿರುಗ ಹಮೇಕನಿ ಔರ ನಿವಾ ಕೊಲ್ಲು ಮುಕುನ್ನೆ ನುಫುದೆ ಎವ್ವನಂ ಬಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದರತುಗ ಹುಟ್ಟೇರ್ ಎವ್ವರ ರಂಗಳ ತಿಮಾ ಝೀನತಿರಿವಾಂಗ್ ಎಬಜೆಹೆ ಈ ನಮಾದಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬದಲ್ ಕುರಾ ವಗುತಕಮ ಬಾಯಿರುಗ ಕೀರ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬದಲ್ ಕುರಾ ಇರುಗ ತಿಮಾ ಹುನ್ನ ಜೆಹನಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹ ಮಹಾಲುಗ එහෙම අවර නිවා කරුම ಈ කොම්මෙන් බස් ලාසිම් කම එහෙම නමාත් සහම්ග ෂර්ත නමාත් සහම්ග ෂර්තක එකම් වායර්ගා තිමාගේ තනවස්කන් ලිබ්ෆාව හාලුග අද මෙතන මෙහෙන් ඉත්තරාරි حالتක නූගතක මෙතන මේ මජ්බූරි حالتක නූගතක වා මියා එන අවර නිවා කරුමුගේ ඉතරබස් අදේබ zinatir wange බජේ දැන් ඉත්තරාරි حالتක වා මියා මජ්බූරි حالتක වා මියා එන ಔರ ನಿವಾ ಕುರ್ಮುಗ ತನವಸ್ಕ ನೆಮ್ಮಿಹ ಏನೇಟ್ಟಕ ನಮಾದು ದೂಕೊಲ್ಲುಮ ಒಯಿಂ ಉದುರಕನ್ ನುವೆ ಏನ ಔರ ನಿವಾ ಕುರಾನ ಎವ್ವೆಸ್ ತನವಸ್ಕಮ ಲಿಫಾ ನೆತುಂ ಮ ಔರ ನಿವಾ ಕುರಾನ ತನವಸ್ಕಮ ಲಿಫಾ ನೆಮ್ಮಿಹ ಏನ ಔರ ನಿವಾ ಕುರಾನ ತನವಸ್ಕಮ ನೆಂ ಹಾಲುಗ ಔರ ನಿವಾ ನುಕೊಬ್ಬಿಸ್ ನಮಾತು ಕುರಂಗ ಬಜೆ ಯಾಕಮ ತನವಸ್ಕಮ ಹುರಿ ಹಾಲತ್ ಕ ಮಿಸಾಲ ಕಾಲ್ಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂಗೆ ಮೆ ಮಿಸಲಾತ್ ಕುರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ರಹಮತ್ ಫುನು ವರತನವಸ್ಕಮ ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ರಹಮತ್ ಗ ಮಿದಿರ್ತಿವನಿ එමෙ අල්ගොන් මෙ හැම එකනේ මානේ කි අල්ගොන් මෙ ෆිරහනු කම් ගවානම හැම එකනේ ෆුලා කකලා දෙමද නිවා කොල්ලා දෙන් අස් සුස්ගියා නමාද් කුරීමා ඒ කීත අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කීත අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා ගේ කුරිෆුල් මති ගේ හුට්ටේ වගත අල්ගොන් මෙ බේ අදබී ගතක තසරෆ් කරවෙනකම බෙල විදාන අල්ගොන් මෙ එම්මෙ හේගොතු අල්ගොන් මෙ මි නමාද තයාර් නොය ආස් මද් කෆකම් ගවානම එමෙම නාෆිඅ ඒ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න උමර් රදියල්ලාහු අන්හුමා ගේ මෞලා وت عبد الله بن عمر من كربي على كجة عبد الله بن عمر علم وفلي بيفلكي منافع منافع بدال واقتها نافع عبد الله بن عمر قريبا خدمة كرم ولو دوسرقا كليك فان الدماغ كانت هذا أصحاب بيكلهم على طول ميتانجا بموضوع نقول لك ما كبس تنوال نجيه أصحاب بيكلهم حقيقتها إبي بيفلون خادم نوكر نمدنا مسارة ما مسارة دوهم مسارة كنا سنقول نوكر نقول نو علون يقولوا හිමනේ නොකරොම් මෙදෙන්නේවි අලුන් එබේබේ ෆලුන් ගෙංගලු වාෆනනේ එබේබේ ෆලුන් ගේ දරිදර කලුන් ගෙංගලු වාෆදෙන් නොත එවරස් රංගලා එමෙග නෝන්ත අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න උමර් ගේ ඉල්මු උෆලි එම්මෙ මෂූර් බේෆලකි නාෆිඅ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න උමර් ගේ දරිකලුන් සාලිම කීවස් ෆික්හ් වරින් ඉල්මරිය මදීනා ගේ ෆික්හ් වරින් තරේ කිමනේ බේෆලේ එකමක් සාලිම් අවරස් මෂූර් වානේ නාෆිඅ हमेकत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के इल्म उफलवीस इकलेफान के दरदर करू नवरम बड़ा इकलेफान के अरेहुगा खिदमत करे इकलेफान के आलू कमेगस नाफिअ विदाल वनी रआन इब्न उमर व अना उसल्ली फी थौब वाहिद दुहे गत में इकलेफान इन हेद में लबागन नमाज करवने को इब्न उमर फिनोडाग नाफि इन हेद में के दन्नोनी आम गोतेग अरबींग आदें एमीहुं ಬೇರನ್ ನುಕುನ್ನ ಇರುಗ ಹಕೀಗತುಗ ಎಮಿ ಹುಲ್ಲಾನೆ ಮದುಮು ವೆಸ್ ದೇಹದುಂ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಶಿಆರ್ ಆ ದಿಸಾರ್ ಆ ಬಾಕಿ ಗಾ ಗಾ ಮಜ್ ಹೇಗತಂ ಒನ್ನ ಎತ್ ಮೆ ಎತಿರೆಗೆ ಹೆದುಮಾ ದೆಂ ಏಗೆ ಬೇರಮುನ್ನ ಹೆದುಮಾ
nuwata emihun laada izar ei tirin anna hedun tirin tiribani wakra hedun den ege matibani wakra hedun mekane rida kommekas mifadein en hedumegga nafi' min namadu kuraban hudnoniko abdullah ibn umar fenudagati baki en hedumakin vedana mi izar anaki tiribani wakra wafa lekfanuge gakol husge ababag namadu kurvekama da min namad kon nimni ma abdullah ibn umar wadagen sual kurani faqala alam uksik baki timan kale ekfanu kale feran udabam heje qultu bala ab nafi' vedana timan denime kale ekfan timan feran devie algona feran devie قال فلو بعثتك كنت تذهب هكذا عبد الله بن عمر سؤال كربني تمن كله يكفانو كله تنكم فنوا فيا تيغوتن هورگن اتنك هنگا دانم هيجي قلت لا نافع داون تمن دني منونك قال فالله احق ان تزين له الله سبحانه وتعالى تك زينت ترو ما حقكم بدوگن به ما نافع مسوال كربني timan kale ekfanu kamaka misalaka mihe kare tanaka fanwafia kale tiru kata danam heje na denni minu danam husgiya hamekan misalaka algon mengitre mezmanu gama hus hamekan munden andagin horegen to hamekan fatnun lag horegen gami hunu la horegen bes mihe kunu dana bera kashe ema nafa medanone egotaka tanaka nu danam ema abdullah ibn umar danone ehim bejiya allah subhanahu wa ta'ala taka zinat teru ma haqqu kam bodwegen ve mistakun nattaka zinat teru mabare देखा मिवाह का अब्दा नाफा रिमा करवा हिंगोतका मेवर तफसील को रिवा का देवफनी नाफा विदालवनी तखल्लफ्तु यौमन फी इल्फ الركاب فدخل علي ابن عمر تمكن एक फानु मी सवारिया की जमल अस मिफदा तकती ए सवारिया हुई हेप्पे मुगा तंकले लास वली में दें ए लासु मफोगा नमाद कर तिमकले फान नमाद कर वन हुनोने का अब्दुल्लाह इब्न उमर तिमकले फान अरह बड़ा तिमकले फान अरह बड़ा नाफे फदखल अलय इब्न उमर वाना उصلي بدنا सवारी तक हुई है मसकत का अकले फान मशगूल अलाग नम फोगा दिन नमाद कर वन फटवी नमाद कर वन हुनोने को अब्दुल्लाह इब्न उमर में बड़ा नबी फदखल अलय इब्न उमर वाना उصلي नमाद तिमकले फान नमाद कर वन हुनोने को अब्दुल्लाह इब्न उमर बड़ा नाफे वानु उصلي في ثوب واحد تمكن يكفانو ان هدمغا نماذ كرم هنونيكم عبد الله بن عمر وداغنا في فقال لي الم تكس ثوبين باقي تباك دفيرامه نوتا دهدم اللي فكان وهيجي قلت بلا نافع مدنوني عبد الله بن عمر نافع صاحب مدنوني الغون اللي بفا وي دهدم نوتا دفيرامه الغون غتك بوته قال ارايت لو بعثتك الى بعض اهل المدينه أكنت تذهب في ثوب واحد دين عبد الله بن عمر دالوني نكم بنا بلا شيء تمن كلا يكفانو مدينة أهل ورينج ترين كم اسمه جاتا نوت كم اسم بيجاتا كله فنواف كم جوانما إم هدم اللاجن هرجين كله إتنا إميه جاتا نوت بيجاتا قصفانم هيجي قلت لا دين نافع دنوني نافع دالوني تمن كلا يكفان دنيمه نونك قال فالله أحق أن يتجمل له أم الناس dan abdullah bin umar anakas misal karawne ehim wejja buna bila shay riti won awlaabegen wani riti won haqwegen wani allah subhanahu wa ta'ala taka hije nota mistakun taka hije nama shakkan mistakun taka riti won zinatere won mabren ma awlaabegen be kirt mang allah subhanahu wa ta'ala taka zinatere won kirt allah subhanahu wa ta'ala taka riti won emima الله سبحانه وتعالى حضرتك هوتي وغتو اينغي ام فريهم حالوغا ام ريبت حالوغ هوتون اي ام ادبيگم واگوي ايما اورا نيوا كرومون هميكني فدالون اي رنگلو گتنون ايگه اتورا تيما لبيفاوا رنگلو فيران لاگن ادي اي هوندو نوتا اتر نوتا مزمان گرم تفاد اتر سنت سنت فدا اتچت لفا ميكم غانو محمد افدين ايوس بينكو گاس الله سبحانه وتعالى حضرتك هوتون اي ام ادبيگم واگوتگي اما الله سبحانه وتعالى من گمني يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد كم مسكتك كاريغا تيبامي هم تيبامي زينتك حفاشه كم مسكت كم مسجد يكون دو مسجد کی سجدہ قراتن معنی کہ نماز قراتن اما نماز قرا كم تنگ كاريغا تيبامي هم زينتك تيبامي هم حفاشه اي تيبامي هم زينتك گناشه اد اتنبس ರಿವತಿ ಗೊತ್ತುಗ ಐತಂಬಸ್ ಸಜಿದ ಕುರಾ ತಂಬಸ್ ರೀತಿ ಗೊತ್ತುಗ ಬಾಬಾಶೆ ಎ ಮಮಿಂಗೆ ಕಮಕಿ ನಮಾದು ಕುರಾ ಬಗುತು e komme tanigge namadu kurikam gaves tima hunnan jeni ene ge emme hew halu ga kan komme gas mi denne ve zinatir umuge
Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani algon men namaz kurarga sajda kurarga zinat teriwa mi zinat terivumuge emme kudagoin emme daggoin ei awra niwa kurun ei evaravren algon men kudakollafi algon men zinat terkan evra kudakollafi algon men wat sahhanwana minbar ei awra niwa kurun ema awra niwa nukokurwe namaz ekutaka sahhanwan den awra niwa kurun mi Allah subhanahu wa ta'ala algon men mache wajib kurwa fa kame adi awra niwa nukon ulumaki yalgam menga macha haram kurwa fakame ema awra niwa kurum wajib wani hame ekani namaduga ekanyennu namadum beergaves awra niwa kurum algam menga macha wajib den namadan annayruga algam menga macha wajib wani hame ekani awra niwa kollafa fuddal mennu ekama kurim medenan fadan awra niwa kurumuga iturabes tima tanafs kan libfa wanama zinat terikan libugatun ai hama kanelgen lazim kame ema algon men hana kurun je dem muhimu denukta ki namadu kuran miha ko anna iruga namadu kurum kura iruga ena hame kane awra niwa kurumuga maccan ekanta kurugalwa lafkam gawanama firhenum fula kula dem hame kane farwa faden gage muli ga huskam baba kam gawanama ei rangal namadenu algon mege fiqhi tafsilan aidana mikwa begatun rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum bardu fa hadith tabse bori mi ekkamaki adhama kana awra niwa kurma kon nufude namaz qura awra niwa kurma bi itru sinatir wanje mi ekkam pratama kanda devana kamaki awra niwa kurum wajibani hame kane namaz gaenu namaz wanumuge kuriga was awra niwa kurum wajib namaz konni mafhuga was awra niwa kurum muge matiga demihurum wajib awra niwa kurmaki komme wagute gaves wajib kame hame kane in istithnawani komme mihe kos miha ga halal ammiha ki ga re qur'an hindu gaya den ena kodakam nota bodakam qada hajat dimattaka e fa khana nota ham ekam kurma kanal fatana gos e dor la pala bagutu gaya minu wagutuga awra niwa kurun ayham komme mihe ke maccaves wajib kame den awra niwa kurun algon men macca wajib bi iru awra niwa nukurun ati haram kurawafa awra niwa nukume ulun ati haram kurawafa den awra niwa qur'ane fadai Allah subhanahu wa ta'ala deba faakam gawanam ei eklang hadratan lifawa ni'mati ema Allah subhanahu wa ta'ala adam gadarin adbi ni'mat tawgතරem bod ni'mate mi awra niwa kurmuge kuldana kan debwa awra niwa kurmuge niwa kurma mi gwala ladweti kan algon men debbi kambes bedennawi algon men getere mihako hama buddhi huri mihakam gawanam ei komme millataka tabawa mihakam gaves komme deenakam ule brahma batil deenakam ule mihakam gaves hama buddhi huri mihakam gawanam enage hituga awra niwanukom mihun getere nukum tumattaka ladu gannana ei awra niwanukom miulani konjitto hayawan janawar fatakati janawar etakachaka noy Allah subhanahu wa ta'ala medenne vi ladu etikam ge bardwa faka buddhi ekan nura libfaka ema buddhi libfa nuhna tive e laden nogannane hadikame kuraka huturkame kuraka emima algon me Allah subhanahu wa ta'ala meoni buddhi debumu algon men ge daraja ufullawa matir kara ma karawa ema buddhi debumu foga Allah subhanahu wa ta'ala bangwa haqq hoduma ema e haqq algon men ge buddhi visnaage ingen algon mena khaliq wodigen wakan deha me gota buddhim beenun kurima algon men ingen bay kandatta ekantata ki ei gos kantata ekak misalaka aniya kurum mihunge eketi no haqqum beenun kurum mifata kantan eyyam no ba kantan kam hame kane buddhi beenu kolli masingene den kam egota migete wadagen dana awra niwanu kom mihunge tere nokme ulun eyyama hame kane buddhi ge beenun kurum wes bisnigen dana ei kanelgen no ba kam ekkan den buddhige visnumun algon menna mikan engifa ovva adi ege itura kitmaras Allah subhanahu wa ta'ala algon menna shari'ate bawalava adi haqqu din algon menna on filwat mattaka rasuluna nabiyyun fanuwafa den shari'atta adi samawi shari'atta nabi bekalna sha rasul bekalna bawala virga huriha shari'ate gavis awra niwakurun ei wajibe ma algon menge miwa shari'at ga muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam gennavi shari'at gavis awra niwakurun ei wajibe warbodu wajibe ema awra niwa kurane fada kanawaskan debbikan awra niwa kurma gwalane he visnume debbikan awra niwa kurma gwala shari'atin algon menge macha bawale bikan adi ekama bolebban algon mena tawfiq debbikan mihuriya kanataki wara bodti ni'mat taken embegen Allah subhanahu wa ta'ala qudsi hadith ga adam gadarina Allah subhanahu wa ta'ala deba mimar karwa fa etan
khas ki koranto etan million billion ni'mat tag teremes khas gotega baki khas ni'mat tag fa korba emihuna ni'mat tag hadan kod beruga mi aura niwa kurma emihuna kodana kama adi aura niwa kurma gwala ne visnuwa mikanto gwaga Allah subhanahu wa ta'ala ben hadan kod baba kirta Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwani qudsi hadith ga ya ibadi adi Allah subhanahu wa ta'ala mi angoni eti mandas kana galta kunne qudsi hadith ga mihin eti mandas kana galta kunne mihin wahi korba den mi hanu kod bani ekanaage ni'mat tag terem borat ni'mat ta ekanaage ni'mat ta guna adad nukrawen algon men macca Allah subhanahu wa ta'ala bawa la bafa ni'mat ta guna adad kurun iham ebes miyaka kuldana kamano ade ebes miyaka ki koranto huriham men jamavegen ekam kurun unas huriham men ebes kuldana ge mane kamano ema mi huriya ni'mat ta terem baki khas ni'mat ta ge wahaken Allah subhanahu wa ta'ala me hanuma kod bani hanuma kod bar men ngoni ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytum tibami hunga terem huriham men kiwes magfur difawa mi hunne timandas kalaange hidayat debba tadmog dakke miyak fewa fastahduni ahdikum timandas kalaange hadratum hidayatan edeshe tadmog libagat man edeshe erun timandas kalaange tibamina hidayat debba tadmog dakwana moy ema mitanga furta mi hadan ko de ni'matiki tadmog ni'ma ad islam deen ge ni'ma hidayat ge ni'ma miyabbar bod ni'matan nonane Allah subhanahu wa ta'ala mi insaniyat dharma kar bi emme bod ni'ma ei tadmo ge ni'ma kiyat Allah subhanahu wa ta'ala kuttam wane goy algon men deke ma sharia e deen ge aklefa ma islam deen ge ni'ma ema Allah subhanahu wa ta'ala nabiyuna rasulun fanubi mi insaniyat mi matir ni'ma debba dharma kar mattaka ema mi emme matir em bod ni'ma de men gone ya ibadi eti man raskana gal to kunne kullukum ja'i'un illa man at'amtu tiba mihu gatare kom miha kiwes timan raskanaage miha ka banufrana mutti qur'ane kana debbi farat debbi miha kufiwa tiba gatare huriha men kiwes banha hon kam gawa mi honne fastat'imuni ut'imukum ehma timan raskanaage hadartum kana yang edeshe rizqan edeshe timan raskanaage hadartum rizqan roj edi du'a qurashe eirun timan raskanaage tiba mi hunna rodi debba hushime kana kaata keti rodin rizq debba hushime admi algon menge bandufrana mutti qur'ane kana mi rodi mi rizq debani konfarat konto kit Allah subhanahu wa ta'ala erodi debu mattaka algon men sabtake lebi eklange sabtaga hifman amur karbi eklange e sabtaga hifmun ekala sabta medur karwa ege mewa nikun nogoy heddevi ego kana alubi kit Allah subhanahu wa ta'ala ema ei Allah subhanahu wa ta'ala hadartum an ni'mati algon menge tere miyako dandegga danduguwan kurmattaka fasgandu jahafa e fasgana ukano ukafa no to on indafa e kitama wara fendena kaswas Allah subhanahu wa ta'ala e osha falashe nanga wa indako e osha no falana adi kito e falikam ga vias e boduwe genne nodana Allah subhanahu wa ta'ala ekam irada karavu menwi adi boduwe kam ga vias eku mewa innana Allah subhanahu wa ta'ala e gahu mewa nukutuman amru karavu menwi adi egahu mewa nukingam ga vias ekun algon men nakar rojjen no libene Allah subhanahu wa ta'ala ga minbar fluga algon men er rod libegata kanalu wa fa wa bejiya menwi zalaka dunjing as kala fana komis kala sweeping as kala fana janwari as kala fana wagaga asegen gosan min komis ko ko algon men e geldege hingada na mewa ekama Allah subhanahu wa ta'ala algon men taka erod liwa fa kam ga wanama am yaqinu salgam nengel ben ama mihuriya ka madur kormane ke Allah subhanahu wa ta'ala den e rojje ki algon men taka lifa wa chikam ga bias ekun fadain hasil wegen nudane Allah subhanahu wa ta'ala egota minwar korava fanati jeka algon men gitere bay mihu kiaral ka achit kagan tolani ekam kham bali wegen tamati go shon nge beje anabba mihu efadda ke ka tibba bali mu sabun doctor bana tichiti jenu kashe ikkala miru kana nukashe kommes kala beje ge sabun ikkala ena libifawa ni'mat tak ena beenum kurum mahrumegen ikomex miuriya kamanges medur korne ke Allah subhanahu wa ta'ala algon men rod debani erodin fada algon men hasil ko debani ke Allah subhanahu wa ta'ala dem yangoni ya ibadi kullukum aarin illa man kasawtu Allah subhanahu wa ta'ala mengoni tibami hungaterin huriya membes timandas kalaage miha ka feran debba niwa ko debbi miha ko menwi bani oriyamunne tibami hungaterin huriya membes timandas kalaage miha ka feran debba miha ka niwa kan debbi miha fiwa bani oriyamunne
fastaksuni aksukum ema timaras kalaanga hadaratun niwakan timaras kalaanga hadaratun feeraman niwakaman edeshe erun timaras kalaanga tibami hunna feeran de ba hushime timaras kalaanga tibami hunna niwakan de ba hushime ema mi ngani mi niwakan algon minge aura niwakurun ei Allah subhanahu wa ta'ala ga hadaratun asfawa bodu ni'matikan ema kiit Allah subhanahu wa ta'ala دبافوا نعمتك مي عورة نواكرم نعمتك من نعمتك نعمتك الله سبحانه وتعالى حضرتك قالوا من شكر أدا كرن جهنم نعمتك هم بيجن نونتو الله سبحانه وتعالى مي نعمتك مقاباتي بعدين من عورة نواكرم تك ملا فيراما عورة نواك كرم وتعورة نواك دبون يا الله سبحانه وتعالى حضرتك أسفا ونعمتك باتي إكان هنان قدمني مول إنسانية هريا آدم قدرينا هنان قدم ما أنقوني يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا هذا الله سبحانه وتعالى مهنجوني يا بني آدم آدم قدرين آدم مخاطب كرباف منوني خطاب مئتي آدم قدرين هريها آدم قدرين مخاطب كرباف مهنجوني قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم تباميهم عورة نوا قرانا لباس هدمك فيرام تمنس كلامك تبامهم تكا باوا لبيمه تمنس كلامك تبامهم تكا لبيمه إما مي ألقون منا كاتكتي الله سبحانه وتعالى بيبون نرينا قلت مدور كده فدين كاتكتي جا ألقون من جدودك مير وانا فد قلت كاتكتي جا رحلة بفدين ألقون منا مي فيرام جباوة مي بيمون نكونا تفاتو غس كهون نادي إنه بس قلت ماتيريال تكون ألقون منا فيرام فدين قوي مدور كده بكان أي الله سبحانه وتعالى حضرتك أسفا ونعمتك إما آدم قدرينا هريها آدم قدرينا مخاطب كروا مي نعمتك متين الله سبحانه وتعالى هنا قد بني إما بسنا وداك إنه آدم كفانو عليه السلام سورجيجا إكليك فانا فريق كلهم مناكره فاوا جهكم إكليك فانا فريق كلهم كينتو إكليك فانا بجن ديي إما فرتمانوس بجن ديي قدكي إكليك فانو بسوء إكليك فانو بعورة فعل بجن ديي إما إنجي تكي إكلا ورد مك جسابون نعمة محروم منني إما آدم عليه السلام إكليك فانا كربونو غوس كم جسابون الله سبحانه وتعالى نهي كربا فاكم كربوني إما جسابون إكليك فانا لبداعن فاوا نعمة الله سبحانه وتعالى حضرة لبداعن فاوا نعمتكم إكليك فانا محروم مجندي كل نعمتكم تو إكليك فانا جعورة نما فاوا نعمتهم إما يا بيتكين إكليك فانا جعورة فاوا مجندي إما مي إنجيل كي عورة نما كرمكي مي الله سبحانه وتعالى حضرة أسفوا نعمتك ورم متير نعمتك أدهما عورة نواكرمكي ألقون من كرن جهنة كمين عورة نواكرمكي ألقون من أبدوس كرن جهنة كمين دين عورة نواكرم مغا ألقون من جهني أي الله سبحانه وتعالى إنجي وكما كباتيve ekalaange bolem mugotum ekalaange amurful kiyaman ter mugotum kura kam ne gotuga ekan tanfiz kuran jehani egotuga bes agommen Allah subhanahu wa ta'ala debbi ni'matak beenum kura irga ni'mataki ekalaange uradu mattaka beenum kure wasilataka hadagen nuwan awra niwa kurmaki Allah subhanahu wa ta'ala hadratung agommen asfa wa amraka ba'irga awra niwa kurane goy agommen medwer kurbekan efada tanwaskam debbikan awra niwa kurane goitta mota ekanta kurane feeran taka material tan agommen Allah subhanahu wa ta'ala dekkevikan devvikan mi bod ni'matak ema mi ni'men egotuka ves beenu ko ge nuwan agommen ge hadabu kurve kalaange ureduma ema maneki feeran agommen la iruga e feeran eleveni awra niwa kurun nu maqsade kamga wanama adi e feeram leve li kamga avias e feeram ungana elikamga avias forwon jehe niwa kuran jehe wanghana kuran jehe baata wanghana vigen mudafata gotakan algormen feeran alaf kamga wanama yoti Allah subhanahu wa ta'ala kemantar mugotako nun ero ekanta korayfatiki ema efaden kanda korvejja Allah subhanahu wa ta'ala ga kofa algormen haqo hingadana ema awra niwa nukre gota feeran levidana ekanta algormen terega wani warabbodan aadave ginawefa komes e point an algormen foundana e kuriga adi feeran lumuga algormen ehin gotakum skir Allah subhanahu wa ta'ala urada vidane ekon goto ei Allah subhanahu wa ta'ala urada vidane e feeran elani ei mihunna kandaka emihunge kurmatiga fakhruwere emihunge kurmatiga bodam gotum kama ehim ves feeran levidane ehim feeran levijia moti anikames Allah subhanahu wa ta'ala ge manhaju algormen nukumaifa kir Allah subhanahu wa ta'ala kan alwafa imuge tarim berwefa Allah subhanahu wa ta'ala algormen feeran bawalevi ni'mate gotuga den amur mukrabani awra niwa kurma ema
ni'matege gotuga ecche devafa eni'ame waki gotuga beenun kurma angwaaf mati awra niwa kurma den ekamako eni'amatuge beenun aguna mikuri faafay kurmattaka ade faafay kurmattaka maasiyate genesgat mattaka I kibroruma bodawe gat mattaka ehme jiya ekkala feera beenu ekrabuni kit Allah subhanahu wa ta'ala uradu mattaka wasilate gotuga eh min kanta kofiya algamena libeni hama kanelkin adab ekan kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadith fultakon etan hadith fulakon sabit en bade ekterega en hadith fulaki Abdullah ibn Umar riwayat hadith Abdullah ibn Umar riwayat أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل كان ممن قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة كيرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكرباني تبامي هنگ كريغا اسودي أمتاو گتري ميهكو اينا إزاركي مي أنغنون تري نماكر متكا مي أندلا نوتا لوي فيرامي ಏನಗೆ ಇಜಾರ್ ದಿಗುಕೊಗೆಂ ಎ ಇಜಾರ್ ದಾಮುನ್ ಬಡಾವೆ ಗತುಂ ಎ ಇಜಾರ್ ದಾಮುನ್ ನುಕ್ತುಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏನ ಬಿಮ ಗಂಬವಾಗೆ ನವಿಯೆ ದೆಂ ಏನ ಕಿಯಾಮತ ಜಹನ್ನಂ ಬಿಮ ಗೆಂಬಿ ಹುನ್ನಾನೆ ಅದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಅಜಾಬ್ ದೆವ್ವಿ ಮಿ ವರ್ಗದ ಇಕಾಬ್ ಮೀನೆ ಮಿ ಫೋರು ಕುರೆ ವಿಕಿವೆಗಂತೋ ಏನ ಕೀತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆವ್ವಿ ನಿಅಮತೆ ಫೇರಾಮ್ ಗೆ ನಿಅಮೆ eni'ama mina beenun kuri bodawe gat mattaka ema bodawe gat mattaka ni'matege beenun kurmun yoti furtam Allah subhanahu wa ta'ala hewgatuga beenun kurma engi veechen nubagatuga beenun kureva den ade ege turang ene yoti ade bodawe ganefa bodawe gat maki ham ege zaatuga vis warabbodu faafe ade warabbodu faafe Allah subhanahu wa ta'ala kofa wad gannawa embe boda kofa wad gannawa faafta gutare faafe ema bodawu maki ei esifayin sifa libijje mihako narake wadidane kamge warabbodu ihtimalen ifafay ade Allah subhanahu wa ta'ala hadratum maghfirata afu edmattaka komme mihakos gehele ene gituga bodaka ekam gawanama ekam filwala ekibengento al kibriya mi Allah subhanahu wa ta'ala akhas sifle ade boda kan mi algon menna egutukos ekshigem wakamennu الكبرياء كي الله سبحانه وتعالى خاص صفره اي الله سبحانه وتعالى اكني هم اكني اكلانge حق kame ema ein ebbes mihaka bodavumuge hudde bodavumuge fursta ne ema bodavumuge sifa mihege gawa hurikam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratan ena maghfirat admu kuriga e bodakan ene kiben nattalan jehena ehinnuni vijja bodakan enage hituga baawage Allah subhanahu wa ta'ala badal kofiya ena Allah subhanahu wa ta'ala naraka battalevun ei egutko durkamenu adikabato ei ekamuge indara wa'id kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam debba fawakame ema kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam etan hadith walaga eba algonmena angawa bodakan libifawa mihaya Allah subhanahu wa ta'ala rehode nogannawane kan adi bodakan muge sifa libifawa miha ena naraka baddawa faana ekamge inzar ekamge tahdid kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam etan hadithaga algon men wani debab ektere en hadithan algon danwarana Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf ge darkalum Abu Salama riwa korabani ekle ekfanum vidalwani iltaqa Abdullah ibn Amr wa Abdullah ibn Umar adi iltaqa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum ala al-Marwa Abdurrahman ibn Auf ge darkalum Abu Salama mi vidalwani marwaga ade safaya marwaya algon men danna makka ga men marwaga Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ge darkalum Abdullah ibn Amr ibn al-As Amr ibn al-As ge darkalum Abdullah badal wadagate فتحدثا دين ادبي فيهم قمص واحد دكوا فيه ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي هذا دين ابو سلمة بدالوني بدبي فيهم قمص واحد كفل دكوا من فوق عبد الله بن عمرو يا عمرو بن العاص ذلك عبد الله وداغن كلك وداغن نافيه ekamo Abdullah ibn Umar kufan ذلك Abdullah ehurita hunwagen kirs kurama pettebiye den Abdullah ibn Umar kirs kurama hedima فقال له رجل ان كيرت كرام فتيما ميه كاس دنبيه
ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر كنيا إما عبد الله بن عمر كرم سؤال كرمني أبو عبد الرحمن كليك فانون كيرت كرمني كيف بيجنتوي كليك فانون كيرت كرمني جه وداعتي كيف بيجنتوي عبد الله بن عمر بدالوني قال هذا يعني عبد الله بن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر بدالوني مكليك فانون إكليك فانو مرادكي عبد الله بن عمرو العاص إكليك فانو أبو بدالوه إكليك فانو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكربانكم أدو السبيه من كان في قلبه حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكربانكم عبد الله بن عمرو العاص أدو يوداغته كيكتو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبا إرشادك كبر وركما بيكتم بودا ما بيكتم دبا إرشاد مي إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقم من مي أنقمني ميه جهيتوغا خردلك أتركا إفرج كودا منبرك كبر وركما كم قابس هذا ألقم من ديبون كيا قطنا من ربي أترك كودا منبرك كبر وركما ميه جهيتوغا كم قابس هذا نو تهين قطنا دنوانا ما ماسترد أو إفدا كودا أوشين اوشuge buradana evvaruge kuda minbarege kibrorkame mihege hituga ekamga vies Allah subhanahu wa ta'ala ena munuwata narke wattawala ba hutte ema Allah subhanahu wa ta'ala baddal qura hinduga algam nikan kuda oshenge ade barak kuda oshege minbar algam men deebonga kiyawatna rebe ottare nota mustard seed tibafuna ingudana on kanege efada oshe eoshuge minbara evvaruge kuda kibrori kamge terein miha kuda minbarebbes miyege hituga ogen Allah subhanahu wa taala badal ko fikamga wanama Allah subhanahu wa taala ena munuwata narakya wattala bane mi ingejeki kibrori kamki algon mengaga egotuko wes huregen bane sifennuka adema kibrori kamme gotum feran lagen efera lagen ena nukunani mihun gatuga bodawe mihun gatuga fakhrurum kamga wanama ene Allah subhanahu wa taala de ni'man ebenum kuruni nugakon egesabun ene adab حقوه مدنه بعيد قدشن اين ودجه دين الله سبحانه وتعالى فارجا اين عذاب دفان اكمتك بيروت وان جهن اما الله سبحانه وتعالى حضرتم مغفرة عفو ايديكم غوانا مدنه كبركم فرتم دوكلن جهن ادين فيراما بهيغتون الگون مين فا كورن جه انيكمكي بودابumuge ituran algon menge terega fera mi leveni war ginafara algon men giteren anhenun nasha adi firehun adi khassa ko anhenuna adi khassa ko zuwan lajiluga anhen kudin emi hunna mi fera leveni ginafara kirt Allah subhanahu wa ta'ala forwa niwa ko wanghana kurama e amrukravi hashigandu ge data niwa ko wanghana kurama kannu ennames algon men ekam mekrone ginafara algon men ge mojtama afiwa ehin algon menna mulim birattahi algon menna igotko ves gulu mennen ehin mojtama atawga ule mihunna taqlid kurma gotum ade midanne me gota taqlid kurma ki furtama algon men ge terein ga nuhimene mihunna taqlid kurum e furtama algon menna manaifawa kame ade Allah subhanahu wa ta'ala algon menna manaiba kurba algon men ge terega nuhimene mihunna taqlid kurum emi manunto rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karvani man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum baki mihaku bayaka eggevegane ganna masaiko emi hunge kibaga hunna sifatan libigane egota taqlid ko kuran fashafikam gawanama emi hawani emi hunge tereinne adi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum bayge sifatan libigane ebay ko kanta kuragota kanta ko ebe kopi kurma ule mihaki emi hunge terein ba miheke mihin kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam gamna irshad bane ikle fan ko sah hadith ulga man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum ma tashabbuha ki emi hunge sifain sifilagat libigato masay kurum emi hun kanta guragota kanta kurum emi hun ulegata ulum emi hun kagota keun emi hun feran lagota feranglo mihingos emi hunge kanta huriha kame gaves kopi kurum embegia algon men muslimun ge terein efade kanta kura miha bani emi hunge tereinne ad emi hunge tereinne bun rasulullah sallallahu alaihi wasallam engewun algon men ebe inge mi islami mujtama'un ena beru kurwege ngos ehem bayge tereng ebeddale woni kama ema efada miha ko beru kannen jehena Allah subhanahu wa ta'ala qiyameduga mistakum mahshar kurwa irga muslimun ge terega muslimunna akiga ena mahshar kurwa badalga midannawi
anebba mihun ekobato muslim nu mihun emihunna eki fada mihku mahshar kuraba faana tive birgonan jehene eki biganto emihunna eki mahshar kuraba fiya emihun nimigen datanaka emihun nimigen datanakan emih hakos nimigen dan jehene emihun nimigen dan ham yaqin wasnarkan Allah subhanahu wa taala egotka veswar gunadwane kirt ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammad gafana tabavegen ba muslimaka menwi muhammad gafanu eklek fanu risalata gen badagen ma fawga محمد كفانو صلى الله عليه وسلم قرس إكليك فانا باوالي بنو رسالة تاجي إكليك فانو فعل وداكت مفوقا دين قيامتا جهندم بس أننا هريها إمي هريها إنسانو أدكي كرنتو إنسينا جني مس مي هريها إمي بس إكليك فانا طبعا واميها كنما إميها كتكا أوتي نرقا إبنهم كتم هيولفا عمل تكرا ميها كم قابيس محمد كفانو رسالة تنقينا طبعا وي إكليك فانو شريعتك بونو نبا إكليك فانو أمر فلتك كيمن نوي إكليك فانو أمر فلتك ورده එහෙම ගියා එපද මිහිගේ ජගහකි නරක ඊහම යකින් කම එගොතක වෙසේන එක දෙවන තන්නේ එම මුහම්මද් ගෆානුගේ උම්මතා එකීගා මහෂර් නුකරවි එහෙම බෑකා එකීගා මහෂර් කරවි ගියා එහෙම මිහුන් හැම යකින් වස් දානි නරකන් එහෙම ගියා එමිහුනා එකී මහෂර් කරවි මියාවිස් යකින් දානි නරකයක් එහෙනුන් නියා එමිහුනා එකී මහෂර් කරවමුගේ මෙන්නේ එහෙම අල්ගොන් මෙන් ගෙතරේ එබ්බස් මිහකු අල්ගොන් මෙන් තෙරේග නුහිමනේ අල්ගොන් මෙන්නා තෆාතු මිස් මිහුන් මෙදනවි කාෆරුන් كم نوتر كافر كم جاويس أي يهودي كم جاويس نصارى كم جاويس أي مجوسي كم جاويس بوديست كم جاويس هندو كم جاويس مين هريا من بس أمي هنا إبتروان أولف كم جاوانا أمي هنا سفين سيفيل بقولنا ألقون من أولف كم جاوانا ألقون من لكي أمي هنا ترين بامي كم جا الله سبحانه وتعالى حضرتك همني كن جا دان إما إكمل تكال ألقون من بريتوان جهنم كم يكس فهم زمان آس ألقون من مسلمون هن ولينه كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم دبافا خبرك ما إسناد داعنا ألقون من كتير ميادو يهودينا نصارينا بوديستنا مجوسينا مي بتترتر جميس بيهم هذه خاصة قتجا يهودينا نصارى كنت كراجين ألقون من كبي كرون داكم جاوانما هم جا يقين كربا أي كيرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جه نبي كم جا علامات تبترين علامات هم بكن نون تأكيد بكن تو رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقون من أبي كليك فان صح حديث لقى خبر دبافة لا تتبعن سنن من كان قبلكم لا تتبعن سنن من قبلكم هذا تباميهم إسود يميهم قلت كتباميهم ما يقين واستباوانه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقون من خبر دبني ألقون من كوريجا إسود يا أمته وجميهم قلت كان ألقون من هم يقين واستباوانه ألقون من كورين إسودي كم بيتو هذا أصحابه كلهم حديث جا ونان دنافا أي كم بيتوه يهودينا نصارى إن توه كليك فان حديث كرواني إنوني دن كم بينهجة كليك فان حديث كروا بس فلوج مراد قناني إنوني دن كم بينهجة هذا كليك فان حديث كروا حديث فلوج مراد قناني تباميهم كورين إسودي ميهم قلت كتباميهم هم يقين واستباوانه إميهم قص ضبّج هولا بنكم قابيس تباميهم نتنا قص ونانه ضب كي ميونني مكيني هذا صحراء مدني هنفس فيك بس صحراء ديزرت حساب كنوكا صحراء مكيه حساب كأولي جنوار كي فديرك بدو جنوار إنمس إيج هاشكانو إناني ألقون منك تريغاس مولى بندو إنك هذا قطعا إكما بندو إنك قطع برين إيج نيجو با أناني نكان أولم بدو قطعا إيه ميدنبي مي ضبكي صحراء أولي جنوار بندو برين ما بدو بس بدوانه إيج هاشكانو إبرة بدو بيوانه كم يكس إيج ماسترس كيوم هودا حلال إيجن إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم مس فري نقول واسابكي إكليك فان قوم قريشون هاج ميهم آموغتة كاولة ما هي نونغ ماكي دين ميدن نبي ضبكي صحراء قول إيجن ضبكي إيجه هولا أنغ نيكان كودوانه دين هولا إتر تناسكون إكم جاويس إنك تك دنوا كم جاونا ضبك هولا كي هولا بانون نيكان ودو كتك هدافين هولا إكما ميدن نبي كتك بانون ودو كم هدافا هون هولا بس يهودينا نصارى إنك ميهم قص ونا فرافيا ألقون من ميهم ناف فلو كرم من ميهم تقليد كرم من ميهم كوبي كرم من ألقون من قص إتنا بس ونان إما ألقون من يهودينا نصارى إن كنت كراغ كوبي كرانة كم جه ميهم التقليد كرانة كم جه ميهم نكى نمونا كم بنانة كم جه خبر ما تكيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دبابة إما حقيقتها ألقون من ميادو ألقون من مجتمع كنت هنگاو ألقون من بلاف كم جاوانم دكيف كم جاوانم ألقون من إيمان كم فرقد وانجين إكيف إنتو إكاكتو رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبر ديني
ekleek faanu ummatge mihu fahan as mihin kanta qur'ane kamga ashabe ko hin kanta nukrava tabi'iyye be ko hin kanta ke nukrava tabi'iyye be ko hin kanta ke nukrava ekam ko algon min mi zaman duru mafoga mati hisaban aswa algon min gidere kanta hin mundani mihin hima mi ingechi ke Allah subhanahu wa ta'ala ekleek faana baik kanta tang ebore kan angawa kanta to gidere kam mi Allah subhanahu wa ta'ala ekleek faana faal ko dibba fa kanta tereng ad ekleek faana baik kanta faal ko dibba rasul be kalana Allah subhanahu wa ta'ala ghaib baik kanta ham ko dibbaane rasul be kalon fi wa ingen bas baka Allah subhanahu wa ta'ala ghaib kanta ham ko shan dibbaane rasul be kalona eklang adode gannawa minbaraka ghaib kanta ham ko dibbaane em egotum kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ham ko dibbi baik kanta to gidere algon men khabar dibba fa baik kanta to gidere ekam midenne mini ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummat gemihum fa huwa zamanan as yahudina nasara ingen kanta kopi ko taqlid ko emihun at-tabawanika kom ismi haqiqatan mi haqiqatu ga algon men kanta qur'ani kenato algon men kanta qur'ani algon men ge duniyawi kantoga algon men yahudina nasara namuna ka balava emihum mi kopi qur'arga algon men ge dina algon men mi qur'a kamaka ei ararum veto khilaf veto algon men nubala algon men ge din algon men mi qur'a amal taka tasarrufat taka ruheto nurheto algon men nubala ehma arabi lambire vidalu fawne ni warrangal wake ena vidaloni narqa'u dunyana bitamziqi dinina fala dinuna yabqa wala ma narqa'u ena vidaloni aharmenge duniye ga fotialu mattaka aharmenge din vidalafa e dinum fotiko kol nagage duniye ga mi fotialani ad mihege ferame baavima ege fotialan jihunima komes em fotikanakum fotinaga fotiala waka ema algon men ke duniye zinater kurmattaka duniyega mi ufadifa baganta forwal mattaka algon mi vidalani algon menge din vidalafa e dinun tantaka kol nagagas duniyega mi fotialani mane ki algon menge din dukollafa algon menge duniya frame weton balani ekamo kubato natija ki fala dinuna yabqa wala ma narka'u ema dem wagote ki algon menge din bes demen nowe algon menge duniya bes algon menda ka demen nowe ema dine bes nulbe duniya bes nulbe deeti misal gon men mahrum me gendane haqiqat gal gon men buddu kura kam ga wana algon men nikan nagal bis nigendane komme gas ha mi kantaka ishara karum ali ibn abi talib radhiyallahu anhu vidal fa basfulaka minani ma taraka an-nas shay'an min amri dinihim listislah dunyahum illa fataha Allah alayhim ma huwa adarra minhum ali ibn abi talib vidaloni miistakun emihunge duniya islah kurmattaka emihunge deenum bay duukalla fi kamga waanama Allah subhanahu wa ta'ala emihun attaka emihun etibi hala buren adi emihun na geleni kam badugamba magin emihun attaka huwa debane emihun attaka emihun mihar etibi hala buren emihun na geleni kam badugamba halen emihun na jaswanate ei ham algon menga hal ad algon menge duniya islah kurmattaka duniya hamajes mattaka algon men deen dukalani mihar algon men waahak midakkani awra niwa kurma behegatun kam gavies bisna wada gannawa ehin kandattu gas algon men mi awra niwa kurma gas kandat kurani migata adalgon mi awra niwa kurma gas algon men ge duniya furem kurmattaka duniya zidin turkumattaka deen dukallakam ge nikan riti misalan algon tebe fona dannawa algon waah nikmani ekon ekori ge nikan awra niwa kurum fiwa ehin kantaka ballawa algon menge duniya algon men riitu kuram veje algon menge duniyege mi kuri arafa qawm taka fm waran algon men dam veje huriya muslims ekota den adi khas ko algon men bodengen algon men rajye ga hal misalaka duniyege rarrashuga anginunna firhenunna ebbar ehma algon men wes algon men qanun asasiga mige kuri gane anhenun mi kuri ga anhenunna berikan kurum menani anhenunna berikam kuri matunali ekota ekamako duniyege kurmati ga algon men non feviken di mattaka duniyege kurmati ga algon men ki insani haqqta emihuna forko dilmuga anghena firhena tafat nukra beka baikan dekumattaka algon men vejje ekala anghena naves fursat hulwalam egutuka ves nubala deen bunane kike toy nota deen bunane kike to balan jihwat memes nubala ekam visna wada gannawa islami ummatge evs ilmeriye algon nikan barla midane evs ilmeriye vidala fonna makame nungai anghenaka islami dawlatge berikan kuravidaneke huriya ilmeremes tafat madhab toge bebe fun tafat kandattoga khilaf wadaga nawairgo be fun ebbas wadaga nawa kantaka hunane ebbas wadaga nawa kandattoga algon me egotuko ves egotun duruheli wegen nuwane ei ijma' ummatge ijma' qaim fa ikamen Allah subhanahu wa ta'ala mi umma egotuko ves dukoshen nulwane
ನುಬಾಕಮೆಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇಜ್ಮಾಅು ಮಕ ಅದು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮೈ ನುಬಾಕಮೆಗೆ ಮಚ್ಚ ದಲಾಲತೆಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇಜ್ಮಾ ಅನ್ನುವಾನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನುಗೆ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ಇಲ್ಮರಿನ್ ಕಮಕಂ ಇಜ್ಮಾ ವಜ್ಜಿಯ ಇತ್ಫಾಕ್ ವಜ್ಜಿಯ ಯಕೀನ್ ಕರ್ವಾ ಈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದರತುಗ ಹುಕುಂ ಐಗೊಯ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ಹುರಿಯಾ ಇಲ್ಮರಿನ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಮಾ ವಡಾಗೆ ನವಾ ಮಸಲೆ ಅಂಹೆನಕ ದೌಲತ್ಗೆ ವಿರಿಕನ್ ನುಕ್ರವೇನೆ ಕಾ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಿಂಬರಿಗೆ ಖಿಲಾಫನ್ ಅದು ಹೇಗದು ಎವಸ್ ಖಿಲಾಫಕ ನವಾಫದ ಖಿಲಾಫನ್ ಒನ್ನನಿವೆಸ್ ಕಾದಿನಾ ಬೇಗತು ಏಕಮಕು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ದೌಲತ್ಗೆ ವೆರಿಕಮಕಿ ಅಂಹೆನ್ನ ಕುರವೇನೆ ಕಮೆನ್ನು ಕಾಮದಂ ಎವಸ್ ಖಿಲಾಫನೆ ಹಮ್ಮೆ ಕಣಿ ದೀನು ಮಿಲ್ಲತುಂ ಬೇರುವ ವರ ಗೊಸ್ಫಾ ಅದೆ ಉರದಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ಫಾ ಅದಿ ಉರದಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಮಿಲ್ಲತ ದುರುವೆಗೆನ್ ಉಳೆ ಖವಾರಿಜುಂ ಗೆವಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಜಮಾಅತಗೆ ಮೀಹುಂ ಅಶ್ಶಬೀಬಾ ಕ್ಯಾ ಜಮಾಅತಗೆ ಮೀಹುಂ ಹಮೆ ಕನೆ ಮೀಹುಂ ekane ಮುನಫಾವನನಿ ಅಂಹೆನ್ನ ಬೆರ್ಕನ್ ಕುರದಾನೆ ಕೀವಗಂತ ಅಹಂ ಬುನ ಜವನಿ ಬುನನೆ ಶಬೀಬ್ ಅಶ್ಶಬೀಬಾ ಕ್ಯಾ ಜಮಾಅತಗೆ ವೆರಿಕನೆ ಶಬೀಬ್ ಕ್ಯಾ ಮೀಹೆ ಏನ ಹಂಗ್ರಾಮಾಗ ಮಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಕುರನ್ ಹಂಗ್ರಾಮಾಗೆ ಎಕಲೆಗೆ ನರುವೆಗೆನ್ ದಿಯಾಮ ದೆನ್ ಜಮಾಅತಗೆ ವೆರಿಕ ಬೆಗೆ ಮೆದಿ ಮೀನಗೆ ಮಮ್ಮ එම එමිහුන්ගේ ජමාඅ දෙකේ ගොතුක අංගනක සරීක විදාන විස්නා වඩාගෙනවා ඉස්ලාමී උම්මතගේ රබ්බානී අල්වරින්ගේ රායු දුකෆා ඛවාරිජුන්ගේ හලාකුවේ ගෙල්ලෙනේ හලාකුවේ උරදිෆාවා ජමාඅතගේ මිහුන්ගේ රායු අල්ගන්මෙන් නගා එරායු මිස්තෝන්ගේ මෙදුගා ෆතුරා එරායන් අල්ගන්මෙන්ගේ කානූන් අසාසි බදලකොන් හදා එර්ගා එකම් මිකුරණ කී කරන්තෝ අල්ගන්මෙන්ගේ දුනියේ zinater kurmantaka mi zinater kurum algono mikuri ki ko fato algon menge din bidalafa dinuga bodu baganen alwafa ema mi kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon metaka engevum ade fa zamanan as allah subhanahu wa taala hadratu algon men rahmatakum gafune ma nabiya mi angawani algon men atlefana gummatge mihu nas yahudina nasara kama yaqinu istabawane ema egotum algon men midani ha madmanum emihunge fatum ad emihinge fatum firkam bafar nikam bar dum yahudina nasara kan takurawata kan takurum ad mi emihin kan takurawata kan takurum den ad hame kan mi midenne fada kan tagono oriya niwa kolmo kan to gasal kon men kan takurane visna wadagenwa oriya niwa kurmaki komme mi heges komme fardeges wajibe komme fardege macca wajib wa eruga adi ekam wajib wane ಆಯಿಲಾ ಬೆಲೆಹಟಮ ಹವಾಲು ಹುರಿ ಮೀಕಂ ಗವಾನಮ ಏನಗೆ ದಶುಗ ಹುರಿ ಮೀಹುನ್ನ ಅದ ಮಿಸಾಲಕ ಫಿರಿಯಕಂ ಗವಾನಮ ಏನಗೆ ಅಮ್ಮಿಹಾಗೆ ಅವರ ನಿವಾ ಕುರುಂ ಏನೆ ಬಾರ್ ಎಳು ಏನೆ ವಾಜಿಬ್ ಅಂಗೆನುನ್ನ ವಾಜಿಬ್ ಕುರುಂ ಈ ಫಿರಿಮಿಹಾಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬೆ ದರಿಂಗೆ ಅವರ ನಿವಾ ಕುರುಂ ಎಮಿಹುಂ ಒರಿಯಾಂ ಬರಹನಾಗತ ಬಿಗೆನ್ ಮಗು ಮಚ್ಚನ್ ನುಕುತ ನುದಿನು ಈ ಬಪ್ಪಗೆ ವಾಜಿಬೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಆಯಿಲಾ ಬೆಲಮ ಹವಾಲು ಹುರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ವೆಸ್ ವಾಜಿಬೆನ್ ಆಯಿಲಾಗೆ ಹಿಮ್ನೆ ಹುರಿಯಾ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ವೆಸ್ ಅವರ ನಿವಾ ಕುರುಂ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಮುಜ್ತಮಾಗ ಮಿ ಆಯಿಲಾ ತೌಗೆ ಬೆರೀನಂ ಆಯಿಲಾ ತೌಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಅವರ ನಿವಾ ಕುರುವುಂ ವಾಜಿಬ್ ವಾ ಫದೈನ್ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಎಮ್ಎಂ ಇಸ್ ಫರಾತ ವಾಜಿಬ್ ವಾನ ಎ ಮುಜ್ತಮಾಕಿ ಅವರ ನಿವಾ ಕುರಾ ಫರಾತ ಕಂ ಹೆದುಂ ಎಮ ಅವರ ನಿವಾ ಕುರುಮಕಿ ವಾಜಿಬ್ ವಾ ಕಮಕ ವಾನಮ ಎ එකමක අනුලා අවර නිවා නුකරවේ කොම්මේ කමෙන් අගුන් මෙංග මච්ච වාජිබ් වාන අවර නිවා කුරුම් මෙවනි කොම්මේ හාලිගා වස් වාජිබ් ෆා හැම ඒකතරෙන් කුරුම්ස් දනේ ෆදෙන් දරූරි හාලතෙන් ඉස්තිස්නාවගෙන් දාන මේ දරූරි හාලතෝගේ තිරේගේ හිමිනේන මිසාලක අංහෙන කුනත ෆිරේනකම් ගාවියස් ඒනග අවර හකීමේ ගාතක ડોක්ටරේ ගාතක අද එකම අහලු වෙරි ෆාවා බේස් ප්‍රවා කුරුමුගේ කුර්දානක ලිබිෆාවා ಬೇಸ್ ಫರ್ವಾ ಕುರಾ ಮೀಹೆಗೆ ಕುರ್ಮತಿಗ ಏನಗ ಅವರ ಕಶ್ಫುಗುರುಂ ಏನ ಮಜ್ಬೂರಿ ಎಹಮಜ್ಜಿಯ එකಂ ಏನೆ ಹುದ್ದವಾನ ಎಗೊತ್ತಕವೆಸ್ එකම්ಗ ಏನ ಫಸ್ಜೇಕ ನುಜೆಹನ ಈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಅಗಮ್ಮಿಗೆ ಶರೀಅತುಗ ಹುದ ದೆವಾಫಾ ಕಂತತುಗೆ ತೆರೆ ಕಮೆಂ ಮಿ ಇತ್ತರಾರಿ ಹಾಲತುಗ ಮನಾ ಕುರೈಫಾ ಕಂತ ಎಕ್ ಇತ್ತರಾರಿ ಹಾಲ ನಿಯಾ ಕುರಾ ಮಿಂಬರ ಕುರುಂ ಎಮ ಬೇಸ್ ಫರ್ವಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರ್ಮತಿಗ ಅವರ ಕಶ್ಫು ಕುರುಂ ಈ ಹುದ್ದ ಕಮೆಂ ದೆನ್ ಮಿಕಂ ಮಿಹೆಂ ಒನ್ನ ಇರುಗ ವಿಸ್ನಾ ವಡಾಗೆನವಾ ehmejia algon menge wajiben algon menge firhen nattaka firhen doctorun ufedum algon menge wajiben algon menge anhen nattaka anhen doctorun ufedum mihen nufadda tibe hame kane firhen doctorun algon menge rega tibefa den anhen ko balwegen des emihen kurmati ga awro kashf kuran jiya ade fardi level ga fardi femerga ekkala balimihan ekam huddwane ekama ko mujtama'uga baluga alfa mas'uliyate balimi hunna base farwa kur mattaka anghenunna anghen doctorun ufedum firhen doctorun ufedum hame gota doctorun nu anghen nattaka anghen narhu adi firhen narhu ufedum adi hame ekwarkum vesnufede tafad wat base farwa kur mattaka algon men hame kan dangene doctorun karya kanyenu algon men aga malangade alal mattaka dangene hame kan narhu gata kanyenu
algon menge base para kurmuga tafaat wattarge mihun gatun algon me faada hodan ebaje manfa libikan ebaje medenne base para kurmattaka medu base para kurmaki ega nikam boda ega technology himle kamaka vative tafaat baawettoge medical technician wes ebatibe ema medical technician unge terege wes anhenuna firununta menjen dena wadagen nuwanto medu igm ech tibe from wadagen igm ech medennoni e algon nuge tibe from wes muli divi rajyege suri em boda hospital edana tibe from wadagen nawa x-ray negu mattaka x-ray negu mattaka firhenakam gaves angen diokam gaves x-ray negu munga khidme din muga hunnani firhene adi gina hunnani ber mihe midenne mihun x-ray negu mattaka tibe mihun emihun gatan angena gosikam ga wanama emihun ge kurmati x-ray nagaruga waki khas hedmen alafa nagan jeni en lafu naganatan enage hashiganum nagafa gas x-ray nagin enani embegia efada haladuga ekkala technician unge faafaver nazar tagun algon mingi ifatri anhunu ad salama begen daneto mien salama begen nudakam gawana muni mujtama'uga elifawa mas'uliyatin algon min anhen technician ufadun abe firhen technician na firhenunga faratun ehi trikan libe fadain anhenunna liben jehena anhenunga farang ehi trikan ema mifadain anhen technician nu fadda firhenunta anhen narhun nu fadda adi anhenunta anhen doctor firhenunta firhen doctor nu fadda atbekan ei muli mujtama'uga baluga faafa ege sabun eligen dana ekamen algon menge aura niwa kurwen annani mikantatta koggen kamga wanama algon menge aura niwa kurmattaka mikantatta beskuran jehene algon menge gaga fodigenen olalumukun adu aura niwa kimi kamakan nubelene sabaki algon menge aura hama kuranje haletto gaves allah subhanahu wa ta'ala algon mena hudda kurve minbarga hudda kurve minbaran algon menga aura kashf kurveni algon meng mujtama'uge fembarga ves tafaatu kanatake kurvegen midene kantoge terege himine algon men doctor nafar algon men tamrin dinu algon men narhun algon men ufadun algon men tafaatu wattarge mi medical technician ufadun mihuriya mihun ufaddage algon men midene allah subhanahu wa ta'ala reward ganwa minbarge terega اضطراري حالة قابس عورة كشف كفا ايجي اتران اد امينغن فانالا ندي فتغتغا algon mena kanta kureveni ema algon men awra niwatur mattaga komme mihako ad kitame bod libahe hodagen elibas amilla gaga olalagen hurmakun adi nufade adi eege itro algon men kuranje kantaken ebayen adi eege tere himine kanatawge terege midene faden algon men ebaje algon men darina ta'lim den angen kudina vesrin kudina ves ekivegento algon men awra niwa kurwen ani mifadai kanta kurwegen den ade awra niwa kurumuga algon men kurmes denen fadein algon men mi kuranta kurwe gotaki algon men ge beer algon men amulin beerati mismi hunna ade algon men ge ummat ge terega nuhmena mi hunna kopi kurani misna wada ganwa awra niwa kurum mi egotaka bes islami duniyega kuriga od bayennu ade algon men ge tere divihinna buna vidana kannege ibnu bawta ge dosurga sang kudin emihunge hashiganuge matiba nimanu kongonne kommegas dannawanto divihi rajye nu ekamaku islami duniyege tafaat kankol tawga emihunge anhenun naki emihunge moonu eskuriga nimaka gongon bay kiya hisabegato visna wada gannawa duniyege islami duniyege tafaat kankol tawga islami duniyege tere europe ga himene albania ga ves ade islami europe ga ebes awmega islami aghlabiyeten on hamegen qawmi albania gaves turki wilayatge befulok liwafa algon dekonin albania gaves emi hunnaki mi mizmanuge mi tahdhib awm kuriga midwanuge tahdhib asgen mi anghenun minimum kurumuge negga ade anghenun minimum kurumuge namuga ekamaka mi hun alawter kurumuge neggani ruh mi duniyega mujtama tawga fitrigen dimuge kuriga emi hunnaki ves midenne fadein munin emi hun niwawegen unubay adikobatu albania ge mihunnaki emihunge kuriga sarkarun emihunge anghenunge nanta registry kurun ulum mes ekma idukul hada ekma magutakannukume ekma idukul hedibai enmes kinatowi emihunge tere italy wilayatu istimar as italy wilayatu istimar aw mafawga den emihunge tere communism as den emihunge tere communism di mafawga mihar emihunge tere hulunge america ge verkam ge dashuga hulunge istimar mihar emihunge tere fitrvani miedu algon adohin radio program ko mi albania ge kurig rais verkam dukal lafa
den ad midane communism wetting adosurga Albania ge kuriga communist rais ge verikan dima foga den American fishing dosurga emi hunge terem bay mi hum buna mundia ahar minna algon adahim mi ibara zwana Albania ge zwana kunitive ahar minna mihar ben mi din nune mihar ahar minna ben mi iqtisadi ad iqtisad mi ka ko de cheto iqtisad ki America in de cheto America in de chekam gawana muhra muslim metbi manda ekam muslim Allah subhanahu wa ta'ala rahmatuhu hono la hagina in kaaga mitbani اقتصادك يا الله سبحانه وتعالى رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة اللي بين نعمتك إما اقتصاد بينكم قاوانا مسألكم من جهين أو من جدينا دماء دان كم يقص دنو ميولة يتكي دادي فاكا جهين دم مسلمون لكي ميهون عنهنون نواوكين أنو باي عنهنون نوان ميهون نواكمو ميهون اللي فاوا من حمايتك هيون نكتي ميجا دادي كردوس كلك كوريجا دنو دان مدن مي تاريخ النسبة كلار دادي كردوس كلك كوريجا misruge qasim amin kala bay leunterin anhenunge minimum magwala emihun leunte gana tija gatum misruge mashhur anhen feminist harakatri kamgawa huda sha'rawi kino anhenako ena misruge ezmanuge leader Saad Zaghlula badal quran diye ezmanuge huriya menna kiyes dananto huriya menna kiyes munu burgala gante mehum كلا هدا شعراوي سعد زغلولا إنكم مسبيرتنكم وداعن نويرجا إنا مرحبا كين قصة إنا جمونو فرتما كشف كوري هدا شعراوي فرتما إنا جمونو كشف عادي بس لا وداعنا ميتاعنا إنا كشف كوري هم كان إنا جمونو إقولك بس إنا جبلو نولكي كناي كنو مسمان كمية وداعن كار إنا مي كارم بدو بيد دكالي كنو هم كان مونو إنا دكالي كم يكس حسابهم فشني حسابهم فش جم ميدن نبي حشمة جي عفة تركم جبا مرمون دوكرم مكرم ناس ميدو mi haalo getti be fulna fen wadaga nwan comme midannewi do sorge kuriga misr kiyo de arabi qawm ta ki huriha men ke sama hama mi hunge moon ta besra ka gabna timmi hung em begen nun to al maqrizi ge tarikh ga ena liwa fon nakam bani mi ge tangole kuriga ade mi ge al maqrizi ge zamanu ga binghel meg ade misran em be fonga binhelung ay nawaste nodi hadega algonos misr go hutta fudeveraga wargada bodu binghel menga qahiraya komegas ebin helma guligen ege kuriga sa bin helma taka begotu mihun ekala nuserin liamun dia egotum anis mansur kia nusere ena lefo nane ene lefai ege kuriga bin helma taka begotu ena bunifone maqrizi vidalwiye e miedenne ene ge zamanu ga bin helmu ge sabun mihun libun shawge sabun anghem berin magmachan nukuti emihun ge munu hamako bahattaginne bisna wadagenwa anghem berin emihun magmachan nukuti munu hamako ge hamekane munu hamako ge maneke emihun ge munu nufarwa nukuti ema mujtama alibuni bod shokeri ad haram maneke mifad haram kame mifad bod musibat kurmati vege nuni emihun ge munu kashmunu kore ekama midane nodi dege binhelmo keneto bunave gotuga algon kannege haqiqate bunave gotuga e duhu e a binhelmuga nodi devanar e a binhelmuga mi 5-star hotel takun Hilton Sheraton kala hotel takun fumale guestun tibi hama robarhana ko emi mawaki mi robarhana kon ti binghel men aske mi harf mi building takun fumala mi hum mitmni robarhana ko tourist no kam gaves ege kuriga binghel men asgen hama e shogge matiga nukum mi hum mitmni hame kan mi munu mi fennani mane ki magmacca munu da kagam se mi nukume mi fada muhim mi fada kam jehigam menwi komme gas algon men hanan kuran jehna kamaki mi algon men mi do mi la fashion ta ki mi hama algon men gharba kura taqlid kan e kamaki anaka me algon men hanan kuran jehna kamaki mi algon men ge anghem berina mi do kurmate fa mi baba ada egetenen wara gina waqtuna kurmate fa ba emi hunge haqiqi aura niwa nuko magmachan nukutum ei hama kanalegen faafen Allah subhanahu wa ta'ala rewet nuganwa kamake adi nifafa barabada khas wegen wa kamenga bay modu dekamenga bay ikon kameto ei kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar debba gotuga kullu ummati muafa illa al mujahirun rasulullah sallallahu alaihi wasallam albuna khabar debani eklek faanugo ummatiki faaluga kukura mi hum fiwa huriya minaki wes maaf karwene afu karwene mi hunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummat ke huriya me like faanugo ummat ke kukura mi hunaki mi hum faaluga mi gutare faaluga kukura mi hum fiwa mi hunaki maaf karwene afu karwene mi hunne bisna wada kenwa awra niwanuko magmachan nukun kom mi heki faaluga kukura mi he ema maneki mi hek enege adam ge dariwantakan niya kuragot ge matin ene shaytana ge waswas ene gadwegan tunga sabun ene kushak kura vidan
ekam Allah subhanahu wa taala rahmatakam gafuna ma nabiyage ummatge mihunge aade nun emihunge sife nun kutta faaluga kurun emihunna kukkurwen emihunna zines koro idana emihunna enun kames koro idana ekam dannawanto emihun faaluga kukkafa timanna mi kukkuraniye gwalamun mistakunna ekam balan annashe kiya da'waddamun mi hama rangol kameke kiya emihunna hibbardamun egotka bes muhammad gafanu ummatge mihun kukkurun ei emihun gon nasife nun emem je kamaga wanama muhammad gafanu sallallahu alaihi wasallam ummatge mihun getenin mifadain kukkura mihun ewani muhammad gafanu ummatge mihunna liben je sifekun duru heli vegenege ema egotka bes ekam vegen manaka menu ema awra niwanakon ole miha ena awra niwanu kurumuge itura ena ekura kushaki ade ekam faal kuro awra niwanu kura miha ekam faal no kashan nure emihun tafat hedun tallagen nukuntum ga saubum e awra mis takuna kashwegende mis takuna efena hemvejiya e kashfu kurun ei ege daatuga aneka aneku mi ekamaki kiit Allah subhanahu wa ta'ala inzar dabba tahdid wa'id dabba fa mas coming boy egon kameto ei fahish kantam mistoga metuga fitru malobi kurami hunna Allah subhanahu wa ta'ala inzar badabba Allah subhanahu wa ta'ala angoni innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah Allah subhanahu wa ta'ala angawa gotuga mu'minun ge metuga fahish kanta fitru malobi kurami hunnaki emihunna dunya ad akhirat gamis dendeni adhab huribai ad fahish kanta mu'minun ge metuga fitru malobi kurami hun emihun fahish kanta fitr mattaka tafat kanda ta qur'an ek huriha komme kame kurikam ga wes aminunaki midane fadain ad mi'at gas fadain beendini me azab duniya gas ad akhirat gas mina haqwa ga be mane ki fahish kanta muslimun ga fiterega mu'minun ga fiterega fitr mattaka amihum fahish kanta ga behe baha ga dakani salaka qadfu ge baha ka dakani qadfu baha ka gulige mi ay bawal ba fenani qadfu ge baha ka dakani em ege sabun zineya gulige tum mi baha ka me dakani zine kurum bar elani hame gota fahish kanta fitr mattaka bar alefada ehin ebes tasarruf kurami humes emi hunnaki fahish kanta mujtama ga fitr ma lob kurami hum kam ga wanama den emi hun ge tasarrufat mi gota ekan tarjuma kurum nda kam ga wanama emi hum birgan nan jehene mi ayat ga mewa ba'id emi hun haq wage ga dan tibe ema algon menge tereng mi hun halala fada emi hun ge magum ekiba kofa gelwala fada hedun tan alagen magumachan nukunna mihun naki emihun etibe sifage sabun adi eya shaytanage hellun terikan eya guligen dimuge sabun miistakunna asar qur'ane manzar take ad ehima mifadain kanta qura mihun birgannan jehene tiyammenna mikure kanta ki eives faharega fahish kanta takan hibwar dilma miistakunna gwalevini kama vedane kama ema efadain birwate fa ekantan emihun jehene huttalan ekeveganto haqiqatuga insani tabi'i insani tabi'i Allah subhanahu wa ta'ala insana ga labafa insani tabi'i ad khasa gotiga firhenun ga labafa tabi'i ai anhenun fenum emihun azar nukoshan nudan anhenuk fenum emihe ga hashigonun enege hashigonge banataka tafatu datan ihame hurikam gabis asare nukure buna miha ene hedeni kanelgun romer dogu buhtan dogen ad yaqeen korba efadein miha ku bunayaruga ene ehedeni tedukam ga wanama enege firhem mantakam eti uniefa eneki hama mihennu eneki hami hekam ga wanama eneki friyama firene kam ga wanama ene asar nukoshe nuhunnane asar nukon nuhunnati nunto Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge belunta tirikurma mi amru korabani nunnama efadein asar nukurane kam ga wanama mi amru algon men korabum ge bein menne ad mifadein asar kuragatan algon men ifadde faradun engawani قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الله سبحانه وتعالى أقول من إبنغوا كاليكفان مؤمنون بدان واشي مؤمنون بدان واشي أميهم بيرون تتركراشي بيرون تتركرما كاليكفان أميهم أمر كرباشي أدميهم فرج تركاتر كرما أميهم أمر كرباشي كم يكس مي بيلومو كسابون أثر نكرا كم وانما مي بيلون تركرا ك haram belum durhil waka midan efadeng amur asfaka netis ekam belum sabung asar kura tive ekam mi asfawani e asar kurung ei insani tabi'an Allah subhanahu wa ta'ala algam men imtihan karum mattaka algam men ge tabi'at ka labba fawaka men ekamaki ema ekamattaka mi tabi'at ka mi labba fa mi kan tabani imtihan karum mattaka adi hame kata algam men ge dejinsun ejins anijinsa asar kurvum eive sama labafa kabe ekantam ves algon men labaf mani algon men imtihan kuramataka ema algon men giterin mihako ejjesuge mihako anijjesuge mihako fitna re kuramataka ena gashon ge baatan hamako ge hingakam gawanama ena mihum fitna ver kurvum
ekamuga ena kamyab vejjenama ena atgulali shaytanaya ena uraduni kiitma arrahman on tamang Allah subhanahu wa ta'ala mi algon men faha kuran jehna pointing ad algon men mikantoga haqiqatuga mikantoga algon men helun teriwan je sabaki algon men ga aura niwa kurma engevi algon men mi aura ge baatan hashiyun ga levi farai aura ge baatan hashiyun ga levi war muhim kam katta ki beganto Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge naslu demigen diun labaf mani mi aura medveregen algon men aminna fininge medga mihinga dem firwant kam ge gulmu ge medum ema mi Allah subhanahu wa ta'ala ekam ga matri hikmata kal labaf wa kame adege toram halal gotuga mihinge jinsi edumer kam fudumaki ei ekam duniya mir kan libene kamen akhirat ga ekam ga sabun dharma libene kamen emen to kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoni wa fi bud'a ahadikum sadaqa tibamin gtere miyako wa fi bud'a ahadikum sadaqa tibamin jima'u masai tibamin taka sadaqatike ma ashabe kalam danoni algon men gtere miyako enaka shahwatir kam fuddima enaka ekam dharma ngonna toy rasulullah kan hadith fur mana ko nani tibamin nikan deke belashe nokan tibam nikam buna belashe emnihaku ekan haram gotuga kurikam gawana me enet ka faafen ene nonana hije ema argumen engem midani haram gotuga ekan kurmum faaf onna faden halal gotuga ekan kurmum argument ka dharma enge bobe ema argumen ka mi aura labaf miuni kit Allah subhanahu wa ta'ala aura medur karba algon men imtihan karba mataka imtihan karba mu algon men imtihan ga algon men kamyab bijin Allah subhanahu wa ta'ala algon reward gotan debane eklan hadurat ga dharma debane ni'mat debane ekam ga algon men nakamab bijin Allah subhanahu wa ta'ala khofa algon men haqq wedane ekamataka algon men birut wanjen sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh